amwongeye kuramukana amahoro y'Imana mwebwe mwakanze subscribe kuri channel y'abasirimu. Kuri uyu munsi muri iki gitondo inkuru mbi itugezeho yuko umunyamakuru Jean Lambert Gatare yaba yitabye Imana. Umunyamakuru Jean Lambert Gatare wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda yitabye Imana mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu, aguye mu Buhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Urupfu rw'uyu mugabo rwamenyekanye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu utariki 22 Werurwe umwaka n'ibihumbi 2025. Amakuru yizewe channel y'abasirimu ifite nuko yaramaze imisi yaragiye kwivuriza mu Buhinde. Kuwa gatanu utariki 21 Werurwe nibwo yatangiye kuremba cyane ndetse birangira yitabye Imana. Jean Lambert Gatare, umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu Rwanda by'umwihariko mu bijyanye n'imikino ndetse no kwamamaza, yatangiye gukora kuri Radio Rwanda mu 1995 guhera muri 2011 yatangiye gukorera Isango Star. Mu 2020 nibwo yagizwe umuyobozi mukuru w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Uyu nguyu nta wundi rero ni nyakwigendera. Twabibutsa ko ari umwe mu bakunzi bakomeye b'ikipe ya Rayon Sport, avuga ko rimwe na rimwe kogeza imikino y'iyo kipe akunda byamugoraga, agahitamo kwigwandika kwirwaza ngo adasabwa kujya kuyogeza. Uwo mugabo w'inararibonye rero mu itangazamakuru rya siporo, aho yakoze igihe kirekire kuri Radio Rwanda ndetse no ku Isango Star, mu kiganiro cyitwa Real Time yavuze ingorane yagiye agira zo guhuza umwuga w'itangazamakuru ry'imikino no kuba umufana w'iyi kipe. Yagize ati, ntabwo nibuka neza umukino waba waranteye kugira amarangamutima, icyo twita emotion, mu buryo bukomeye. Abo twakoranaga ba Kajugiro Fidel Sebarinda, ba Yves Marcel na ba Tiene, hari igihe nagiraga gutya ngashyiramo agakoryo match zikomeye za Rayon Sport nkigwandika sinzogeze zikogezwa n'abandi. Yavuze ko kuryoherwa no kureba umukino wa Rayon Sport abifatanya no kuwogeza byamugoraga cyane, ariho yaheraga agigira inama yo kwirwaza kugira ngo abone uko akurikira umukino yicaye muri stade nk'abandi. Ati, burya niyo uri kogeza umukino ntihazagire ukubeshya, ntabwo uba wawurebye, uba uri ku kazi kurusha uko uri kuryoherwa nawo kenshi na kenshi. Kugira ngo mbone uko ndyoherwa nabihirikiraga kuri Kajugiro cyangwa Yves Bucyana, nanjye nkicara muri stade nkareba umukino nk'abandi. Gatare kandi iki gihe yagarutse ku gakoryo kasakaye, aho ngo rimwe ubwo yogezaga umupira wa Rayon Sport ari kumwe na Marcel Rutagarama, ngo Rayon yatsinzwe igitego, aho kucyogeza agira ati baratwishyuye sha. Avuga ko ibyo atigeze abivuga, ati mu by'ukuri n'urwenya ntabwo byigeze bibaho. Urwo rwenya rwakwirakwiye n'umwe mu bayobozi ba APR FC nashatse kuvuga izina, ukunda umupira cyane agakunda no gutebya. Yajyaga ahura na Marcel ariko wenyine akamubwira ati uribuka ubwira Gatare ngo baratwishyuye sha. Yahura na Yves akamubwira ngo uribuka ubwira Gatare ngo baratwishyuye sha. Yahura nanjye ati uribuka ubwira Marcel na Yves ngo baratwishyuye sha.
arongera ati rwose yabivugaga muri wa muco mwiza wo guterana ubuse wo kuganira, ariko noneho babifatiye hejuru babigira ukuri kandi nta byabaye. Hari ubwo twigeze guhura nawe turi batatu, nge na Marcel ndetse na Yves, turamubaza tuti noneho turahibereye turi batatu, tubwire uwavuze. Aratubwira ati ubundi se mwese ntimurabareyo? Aho niho umupira uryohera. Rero hazamo utuntu nk'utwo utwo kuryoshya, ariko baratwishyuye nta wabivuze. Gatare numwe mu batanze umusanzu ukomeye mu itangazamakuru rya siporo, haba mu kogeza umupira, akuvuga amakuru y'imikino, akagira indi mpano yihariye yo kwita abakinnyi amazina bitewe n'imyitwarire yabo mu kibuga. Mubo yise amazina harimo Bokota yise Igikurankota, Haruna yise Fabregas, Twagizimana Fabrice yise Ndi ku kazi, Ndayishimiye Eric Bakame yise Bakame. Rubavu ahita muri Brazil kubera impano z'umupira zihakomoka, aho yemeza ko ibyo yabifashwagamo n'inarabibonye mu mukino witwa Migambi. Arongera ati nicaranaga na Migambi tukaganira ku bakinnyi, ni uko twicaye nza kuvuga ni ariko uziko i Rubavu wagira ngo ni muri Brazil y'isi, ninjye wazanye iryo zina, mvuga bariya ba Haruna ni aba bana baba Brazil. Nshaka kuvuga ko i Rubavu ari ikigega cy'impano z'umupira w'amaguru mu Rwanda. Haruna na mwise Fabregas, najyaga no muri Tanzania nkumva mwise Fabregas, umuntu yabaga yabikuye mu biganiro yagiranye n'abandi banyamupira. Aya ni amateka makeya tubanyuriyemo ku buzima bwa nyakwigendera Jaramberi Gatare, umunywanyi w'abantu benshi ndetse akaba n'uw'abantu bose. Ubu ngubu ntabwo akibarizwa ku isi y'abazima, twavuga ngo Imana imwe yuko ridashira. Nge mwakurikiraga kuri icano y'abasirimonari Kabengera. Ciao ciao.